BJP na sasun tawrpa matam asida asugumba akoigi yamna nuai taba hai tare maruina Manipur gi akhoi itihas ka mari leinaba Manipur gi unity ka mari leinaba Manipur gi integrity ka mari leinaba asugumba wafam jinga se masi BJP gi matamda akhoi na hek thokpase masira akhoi da atuki mate koi Manipur gi prajada akhoi gi asawbada akhoi gi hejin badona thokpa ma tawe kudam oina huje akhoi hujik yamna akhoi gi burning oiba ngasi ngarangi burning oiba issue amadi akhoi karino na haiba matamda akhoi gi Manipur gi akhoi gi ningthau palingi matamda akhoi Shillong da akhoi Manipur gi ningthau na akhoi gi chatlaga magi akhoi gi kari hai tar hujik ta hairga na akhoi gi Manipur Bhavan Manipur House haiba tare matamdu na koi red lane haiba tare Shillong gi leitung khra da leiba Manipur gi Rajbari building ama ariba ma leiba se masi mayam su thengnabe ngoni si khabar da su mayam am pabirang gani mamang da su akhoi gi ngarang nahan su social media da kaida mayam ama akhoi thengnabe ngoni masi gi matang jira akhoi kitang mayam su khangminaba oina masi gi point sidam ga I thamjarang ge madudi karino haiba matamda hairiba Shillong gi red lane se masi yamna historic oiba akhoi mafam amane akhoi archaeologically yengba targa so akhoi na ancient monuments and archaeological sites and remains act 1958 se masi gi matungina su yamna maruiba akhoi Manipur gi akhoi gi matam amada ningthau palamba leibak ama hujingna India gi state amana oina leiriba se madiki masigi Manipur gi history amadi culture ga tanna thanaba yadaba adugumba yamna historical oiba yamna significant oiba adugumba akoi culturally historically archaeologically akoi yengba matamda yamna maru oi poche masi nahan tang nipan da khangaudana akoi singkup sanda thuaramen madugi mana Manipur gi pazam miyam da koi pin da bi kholong mayam ama lai kari gi da makta asuk maru oi raba historical monument ek ki manung da chanba yarba asuk kui raba se maramdi historical ki huziki hairiba ek asigi matungina ancient monuments and archaeological sites and remains act 1958 se masigi ek sigi matungina kari haige haiba matamda sigi akoi gi sahi sama suraba any historical building hai bata remains hai se masigi se akoi kaino to buya ke masigi si preserve to ga tham ga do bone mana sida sida akoi gi magi article 2 hai tar mai definition na close da ancient monument hai se karino hai se mai chena dum thamjari ba ana ancient monument se asumba yamna historically archaeologically adugo artistic ki masigi importance leiba which has been in existence for not less than 100 years haiba sahi sama dagi ta dana hai ado koi sahi sama yelabne haiba Shillong da leiriba Manipur gi Rajbari gi masigi kano se akoi gi building se masi sahi sama helaba adumba akoi monument amane masigi je amna historical maramdi 1940s da sagibne masi karigi namar sarmino haiba matam mayam ningjing bagini matam mamada bharat na dingtam dingida Manipur su akoi gi native state oina akoi gi Maharaj Buddhachandra palingi matamda akoi bharat ka pundringaida hairiba mafam se akoi matam dugi British India gi Assam province ki capital orame konung orame Shillong je aduna konung oi bne koino hujik Delhi da chali ko MLA MP mayam nga koi ngarang na ko koi ya BJP ke sarkar MP wa to haizer uni atu torni prime minister unaroni home minister unaroni koi Delhi se capital oi bne na chali bne ba una halak ta buduna tongan bam ni akoi una halak ta buduna moina una bangam da buduna tongan bam ne ba capital ji di chanai da ko adu moi BJP ki incha sambit patra duna kano ma hair ga koi halake una bangam da adu mai na haiba Shillong se matamatu ki British India ki Assam province ki akoi konung orame capital orame Manipur ki ningthong na chatpo matamda haiba mafam masida potharaga matamdu ki governor khangde ama khangde unagadoba akoi ki British ki authorities mayam do madu unabam ne adona 1940s dagi paradi akoi
हुजिक्सी 2000 अखोई क्या ले रहे 2025 ऑलमोस्ट सही चामा अखोई सुरकदोरबनी 1940 तकिना अखोई कनो बहुत सही हुम्फू अमा ले रहे को अदगी 2025 में सही मरफू अमंगा 85 years यामना मरु ओइबा कनो अमा हिस्टोरिकल कनो अमा ओइरबनी हाइरिबा मसिगी मफम से मसीदा अखोई मर्जर एग्रीमेंट हाइदना अखोई इंडिया की पार्ट अमा ओइबसे मसिगी सु सोय तौनगी मफम अमने अना मैम क्वेश्चन मैम हंगे असुक मरु ओइगरबा मणिपुर की कल्चर का मणिपुर की हिस्ट्री का मणिपुर की आइडेंटिटी का सागोनबा असुगुम्बा मफम से मसी करिगिदमक थुगाइरिबनो हाइबसे कानागी ऑर्डर थुगाइबनो मसिगी मेघालय की गवर्नमेंट दी मसी मखोइना थुगाइब नते मखोइगी ऑर्डर पीदे न सेंगोक्रे मसिगी 2021 दा ओरंगनी ने कली इफ आई एम नॉट रॉन्ग मसिगी जी अखोइगी कैनोना मेघालय गवर्नमेंट ना अखोइगी मणिपुर की अखोइगी स्टेट गवर्नमेंट दा मसी अखोइ खुसिन बसे हाइबा कैनो से अखोइ 2021 की मधुगी सही जिदा अगस्त की थादा अखोइ हैंड ओवर तौबनी है नाइनसु खरा येंजब मतमदा खबर कईदा तुमाइना हाइबिरको मतमदा अदोरगदी मसिगी रेस्पॉन्सिबिलिटी से कनान पुगदगे यामना मरु ओइबा स्कुम्बा अखोइगी हिस्टोरिकल मोनुमेंट एक कैनोमा बिल्डिंग अमा अखोइ मंगनगी बसे मसिगी यामना मणिपुर की इतिहास का मणिपुर की आइडेंटिटी का मणिपुर की कल्चर का असुमाइना अदुकी मतिक सागोनरबा अदुगुम्बा अखोइ मोनुमेंट अमा थुगाइगी बसे मतलब इज देयर something sinister going on behind that is there a design अमा लेब्रा मनुसिदा कईगुम्बा हिडन अखोइगी एजेंडा अमा लेब्रा हैबसे अखोइ मणिपुर की इंटेलिजेंस या मणिपुर की हिस्ट्री बु नुक्सिजबा नैनजबा अखोइगी अदुम इंटेलेक्चुअल मैम सिंगसिना अखोइ ngarang nahandगी अखोइ क्वेश्चन कन्ना तौरए अदमसी सब चाबा मसीगी अखोइगी इन्वेस्टिगेशन तौब मथौ ताई मसी कनागी ऑर्डर दा तौबनो अदुगा मसीदा थुगाइबा मसीदा अखोइ चेनरिबा डिपार्टमेंट नत्रगना अखोइगी मसीगी मरी लेनबा ऑफिशियल सिंग मखोइ जे अखोइ मतिक चाबा मदुगी दंदी पिबम थोई अखोइ आइनगी मतुंगिना मखोइ द पिबम थोपा कैनोसे अखोइ पेनाल्टी पिबम थोई पनिशमेंट पिबम थोई हैदना अखोइगी मणिपुर की प्रजा मियाम ना कोई लाउरी अनमसे हाईली अखोइ कंडेमनेबल ने मखोजो अखोइ आई साम की माइकई दगी अमदे अखोइ मे इम्फाल की अखोइ ब्लॉक कांग्रेस कमिटी की माइकई दगी हाइरिबा इम्फाल वेस्ट टू डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमिटी की माइकई दगी मसी अखोइ हाइनिंगाई लेतना मसी यानिंगबा असुगुम्बा यामना मरु ओइरबा मणिपुर की इतिहास का मणिपुर की अखोइगी आइडेंटिटी का मणिपुर की कल्चर का सागोनरबा अदुकी मतिक मरु ओइरबा असुगुम्बा अखोइ मोनुमेंट अमा थुगाइगी बसे मसी थमोइ पेंदे हाइबा ngasiगी तंजा असिदा लौजर गाइना फोंगोक जनिंगबनी अखोइना कांग्रेसना पांजरिगी मतमदा श्री ओइबोबिना चीफ मिनिस्टर ओइबा अखोइ अनि सुबा ताम हाइबा तारे 2012 अहुम सुबा ताम 2012 तगिना 17 जे आई सामकसु काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दा सामक याउजे आई मतमदु दा पीडब्ल्यूडी पाइजे वर्क्स एंड डिपार्टमेंट अदुगा कोई ट्रांसपोर्ट की डिपार्टमेंट जे सामक पाइजबन मतमदु दा कोई हिस्ट्री जी खरा अखोइगी नैनजबा मिसक अमो ओइना मसिगी हाइरिबा रेड लैंड की मसिगी हिस्टोरिकल इंपोर्टेंस मसिगी सिग्निफिकेंस है खंजर कांदा इसामकना मतमदुगी अखोइगी चीफ इंजीनियर बिल्डिंग की पाइबा प्रदीप मुखर्जी अदुगा लोइना लोइना ना अखोइगी श्री सुभाष हुजु हुजु चीफ इंजीनियर ओइबा मखोइ अनि सिगा अतै अतै इंजीनियर खरगा लोइनरगा ऐ सामक मफम दु चलगा को येंगथिल लुय मसिगी जे रिनोवेशन तौननबा मसिगी प्रिजर्वेशन तौननबा खोननबा मतमदुरा अखोइ तौबा ngамगिदे पैसा अखोइना हापके न खल्लगसु अखोइ हाप ngамगिदबसे मतमदुरा अखोइ कोर्ट केस तौनरगा लैबा मतमने कोर्ट केस न मरम ओइरकांदा कोर्ट की केस है मसी डिस्पोज तौद्रगदी अखोइना हाइरिबा केनोगी रिनोवेशन की प्रिजर्वेशन की पोचे तौनिंगगसु कोर्ट की अथिंगबा लैबनिना अखोइ तौबा ngамगिदे अदुना हुजिक अखोइ
BJPꯅ 사선 तौरꯛꯄ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯁꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯇꯤꯍꯥꯁꯀ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯤꯇꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯑꯁꯨꯒꯨꯝꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯃꯁꯤ BJPꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯛ ꯊꯣꯛꯄꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯁꯥꯎꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯘꯤ ꯍꯩꯖꯤꯟꯕꯗꯧꯅ ꯊꯣꯛꯄ ꯑꯃ ꯇꯧꯋꯦ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ